yeri bu kimliktin aslından başlap tizenin aslına çeyinde hadislerde aytılar. Demek bu şu Janakı ayrıca cay mezgilinde cayda namaz okumak boyunca barımız futbolka menen okuğanımızda rükuga barganda, sajdaga barganda bu bel açılıp barak var. Sayı görünüp barak. Sayı. Sayı görünüp. Oşoların namazı avtomatik türde buzulur. Avrat açılıp kalganları namaz usulunda. Bir rükuga, je bolsun bir rükün 3 sekund dep aytaylik, 2 sekund. Oşol vaqtçalık, oşol ölçümde egerde oşol avrettер açık bolup kala turgan bolsa namaz avtomatik türde buzulat. Özü bilbeydi aytıp koysan bolarmı? Oşonu özü bilbeydi tabi. Özü bilbeydi oşonu. Başta turandan görünüp. Özü bilbey kalat, arkaga görünüp kalat. Al bilse dagı bilmese dagı buzulat. Oşol sebepten de aldın ала эмне эскертип айтып азмат. Авреттерди сөзсүз түрдө жабыш керек намаз учурунда. Arkada adamga ziyanı tibeymi? Жоқ, аркада адамга зыян тийбейт. Сай көрүнүп калат эмес, буну карабаш керек. Şimdi karabasan körnet var. O peşinde de tutuyor. Köz sokadan takıyor. Mına Kartaköy'de kipizim açılıp kalan bolsa özüm bildim de açılganı. Şonu cevabı daha qayta okuyayım mı diyeceğiz? Qanday qilamiz? Эгерде рүкүгө барганыбызда ачылып кала турган болсо, дароо жабап алсаңыз болду. Иман кете берет, намаз бузулбайт. Биз айттык, ошол рүкүгө барып турат-ку. Аллаху акбар деп рүкүгө барат. Субхана раббиял азим деп 3 жолу айтканга чейин турат кичине. Анан сами Аллаху лиман хамида деп рүкүнүн убакыты барбы? Ошол өлчөмдө эгерде ачык болуп кала турган болсо, намаз бузулуп калат. Yok oşoğa жеткирип ачылышы менен дароо жаап бере турган болсо, анда намаз бузулбайт, сакталып калат деген мақсат. Özü kol менен жаап берет. Ушул андан кийинки урматтуу көрүшүлгандар дагы биздеги көбүнчө намазда ката кетирип намаздарыбызда бизди намазыбызды бузуп коюп турган кээ маселелердин бирөөсү саждага барганда буттар. Саждага барганда биздин буттарыбыз төрт түрдө рейсибиз бул жерге кадимки манжалар кыблага карап ушундай жерге буттун асты тийип турушу бул фарз. Sizde jana bütün mancaların aslı, bütün aslı bölümü. Üstü bölümü yere tiyip tursa da olmaz olur. Söz türlü mancaların aslı bölümü yere tiyip tursa gerek olur. Eğer de kimdir bir namaz okuganda, saytaga barganda, iki buta kötörülüp turgan bolsa, anın da namaz akamatik türlü buzulup kalır. Uşul bizdeki emine köpünçe tüydesip kala turgan. Meniki hazır manda okugan bolsa, özüm sezip kalgan bolsam, başkadan okuyman mı? Qanday qilib okuyman? Эгерде бул кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, сиз сайдага барганда демек эмне болуп калат? Бул жерге тийбей калат. Өзүңүз тийгизейин деп аракет кылсаңыз тийбей жатат. Демек фарзат арылбай калат. Ал учурда эгер бул сынган болсо, башка болгон болсо, анда отуруп окуш керек болот. Sonda men misal mындай qilganda ko'tarilib qolganini o'zim sezib qoldim da. Sonda Kötörüp olsa. ko'tarilib qolsa. Qayta qo'yib bo'ladi. Ko'tarilib qaytib qolgan bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Biroq ko'tarilib sajdadan qaytganga чейин ko'tarilib turgan bo'lsa namoz buzilib qoladi. O'shani aytib o'taman. Anam dağı bitti nerse mi? Bul ketdi mi? Men nimaga borganda, sajdaga borganda birinchi pıtım tush kerak, qo'lim tush kerak. Bizde Hanafi mazhab boyunca namazın tartiplari birinchi but tush kerak, tize. Tize andan keyin qo'l. Qo'lim tushib qolsa ne qilishim kerak? Qo'limiz birinchi tushib qoladi, anda birinchi butni tushirishga harakat qilasiz. Bu joyda ele tartib. Tartib almashib qoladi. Buzulmasa mı? Yo'q, buzilmaydi. Ушуга көңүл буруңуз. Farz amaldar эгерде жок болсо, farzlar эгерде buzulup калат болсо, же farz kalsa